bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Ka Kertong MP jong ke National People's Party ke Dr. Maisel Amprin Lingdo kalabu jingkeli o President ke Voice of the People Party uba Arden Miller Basayo moy babalay ukwa ika artikel lais pa nyop huway habaka seng jong u kidon tang saungut ki MLA but lada job ru tang wew MP kinamla bantau perthei ha parliament namar tang haying dor baru kimshim lawan ra banyak keren haba keren ha kajinyalang hayo maureng keneng kakong Amprin Lingdo kalapan jingkershan ni kipat ba ke maureng keneng constituency banjit ya ka ha kani ke election MP ke Lok Sabha Henry ngalayo baka kapo jonga katngan kakali kabangayat kamdon umpnyang bat kikti ki jonga kiteli kong kajing sya penbiet jonga kalahikai yang haki sisnem tam bat ngan kersan ya pi ngan kersan ya ke NPP ke ba aija ke ba aijing im bat na katakadaw pinyi hang ni kini hirang ba barok kibayang syadin kajaka bangayang mga elections kibaladet pilayo bangi na ka kongres ni raya persyak palat-palat iba penyan ila penyang iba Highland na marngis ngaw ba to di ban job bakadi ka constituency iba David bangkuah ya dua rublay ngaw pulam de baka ni kaway ka kami ka lek na kaway ka jaka siya kaway ka jaka ka khot kaya wer yakinong yalambaro yakinong syong baro to ya telisi teli namarngi hapan tek pantmi ya kabri unyaw trep mano ba siyang hakabri unyaw trep damday mapi mga banla da pimot banong bangin ya pat ya pra bansya kenkok ha parliament daginong Delhi tato ya lek mapikat pamon kadai gajing shisha bamenta kasihang ti gidan kumbashi pau khat arngot kinong latung krak malki kiwan ban senran yang aha kanigaran san balay ban buri kiklem yo MLA kat no pau nai menta ngandang ya kendo iki hadin kat no pau na pimot kajing IT jong kini ban ya le ya ka MP ban no ya ka MLA la jong kadai ka bakal mano banot pimot bangan yikini kikon kijonga kibala penjob yang asan sen lenter namar ngakwa bray mano ban risk tim mapi kinong maureng keneng bat sorang ka ngapa kini kin lem lagi kin pa kin IT ya ka MLA nam tajok tu ndak kementak di pertas surang tibaong la ka article 371 kalau nggak besok pentunjo yung pat ba habatang ya ka bodaru ka bangidam kam ka amendment ha parliament bangidam kam yakin numbers ki clear ki badan hak sarkar ngin pala panle pi khana 371 manawan IP ka 371 marway UMP sawot ki MLA balay pi klemon rakyat kane ka article 371 syapo assembly bangin ya kren sywa ala kadula kinong syungsno pinterwa ya kabneng pidam kam bandak ni ya kadi kejing tunjuk kabalap palat lan ngamla man mudur baginong yalam hamadan kinsuya wanra ya kadi ka drama jong ka politics kadai bangkut tepi banga ka kumingan yeng lada pigwa
Ya kata ka ILP kata Pusnam hato kamday namar ba ngimdon yakin number sa parlimen. Bimod ban angin kentat ya ka BJP. Bat ngin kedop ya ka kongres tang namar bingis ngau it ya ka kongres. Syano kanyalam. Ngikran syai hakmat jongpi upat ba. Bangin nadin tari ngimkwa pan ya sulak bat no ru. Syua ka election ngilaya tu lupai pi. Ngidai kineda. Bat ngihap tray bat ka NDA. Henry omyo ay tang da kajing sngaw. Kiong baka amperin kala BJP. Ang mano. Bangan naman. Ngalasim ya ketiket BJP hau arhadan artulay ngan rum nakmat cingkang sa kayin dorbar tauan. Day selenet. Rebat no rebat pong ya pi hakato ka social media. Pitaray ka bas kabatan. Bandan gibril gibasyu hala kajo sekajo kakentin bandat nakasi kasang ikinong yalam dan masiw ya gitu yo pimod kabatan kamday kabasok nray ngingiwan siya pi ngipan siya pi kiparalak BJP ngam simkhot tang ya pi te ngakot eka UDP rute ngadon kejing ya keren keperti kenang hakani ka constituency bat kinong yalam ka UDP one UDP one no syangi penklan ya ke NPP ban job dan buram ban pen ida ka certificate ka babit ka babyang sa dali bang ngimju ya leto ngikren habashay dalay-lay pinumla ban penkelar yam yang aholo ka kristan kapapam dok masih but what mod ban pen kelak kamkai ya kajing semu kapapha jong ginong yalam jong kani kajelah what mod pinwan ong yang bapelang kajing yalang hakasngi ublay ngiladai di BJP pilan not sat ban kren ngayale na ka kongres ngayale na ka UDP hakasngi ublay andaladep pendep ya kayeng Manila jong ngalek sa kajaka badang gidekar na mga constituency jong ngahap keren lang ni gidekar rutit kay kani ka communal politics piyang pidawa ya ka sorkar kme ban ay yang ka secular state hakari India jala de bilang communal. Hey, gadang kajing bakla. Service to humanity is service to God. Hababi syakri upay ba? Dipendep. Yaka hukum jong ublay kum kinong yalam. Kito ki social media. Kiban pen yaday yang abad ka BJP. Ngan yada. Yakari. Kari haba kilong syua kiman syua jongi kila kubur banyate soskular bat kari India banlong kitray om kimrao nganyada ya kata ngadai ukon kinyaw tre bat wat ben klumar ya kata kajay ben real nadong mano kajat benriw jungi kalahikay ya kibriw bakin tim ya kinong yalam nadong mano imiit ilaong ipi timayu tay na marupik lembot yo dan kidimiit kipait kahikay ini kat sa mga let inwan iway kaliin yan akmat kamitin how kaya gato kimlawan pensaya ngarang ba nga ngadon kamohor kesiar kamapelong yang kanong yalam jong kanay kajala kadi katong kajong keren pihang tu kat papisnul bit ngidon kam ban syaya kanay kakam
Bat ngada kerpat red ya pi ginong mauring keneng. Tersyam lem yang John kajing kermen. Menem step hakading ya nanti jonga ngayo I kijing dawa hakane ka constituency. Yo umdon syuk balik kerpat nakabentar jongpi sya iba Preston sya iba Sngauha sya ukon rat sama senaya kelenti mentah buat ya ka NPP lembajongan ngandai mga upaya uban yang rintat baru MDC jongpi ngan ayo kajing kersyan kabapura kabapakal ladapi bakla samenta mauring keneng pinsa umdum sansnen wat klet na kren kum kabreo kabadang syuwan na kajindum sansnen nga syong opposition banga ihit palat ya kaseng kongres keli ginong syong snong jonga ngam yo surat ngabdan hakikor di jongan dainam dai di nongan kra menta nilayo ka black ka peting ka bala fit palat kung ka highway hangpi hapo Jorabat nganya nga ngawan nakata ka umdun sansnem banga palat jingit kamla ban ay bam ya kakpo kadunga habangat han ngamla ban kneri kikti shabi lada kikti jonga kitli dakani ka message kerku kerdo yanga mauring keneng mentakasni kerhu yanga bangan long kanong yasad kajongpi kabanpet bangiyo ya kajing lajot jong kanyam kajing lajot jong kaktin katlit bangan pet bangiyo ya kita ki bangila angno takisnem bangan ya kren ngan ya sulap bangin yo ya ki numbers banwan ra shwa ya ki amendment ki badangsa pending ngampat play da away ka chapter bada kini ki kentin kitbok kitwiang lem yangan ngan sawan pai shamauring keneng pinsas dang banyo EMP hakidong gisngat ki jongpi kata nga ayapi ngadai tang shibor tangadon ki tepeng shibor ki baklay bat ngan challenge kita ki benut ong bayanga nembam dok masisyo na dolasay tang nagini ki kentin tongin ya pertalang na kajing sirahem hakakat siya jango